Uğurlar türmögö, biyilik elge. Uğurlar kimdir? Uğurlar bugün korrupsionerler. Uğurlar mamleketimizni tüyünөн jep. Kayradan şu mamleketni özü jegen akça menen şu eldi satıp alıp turup şaylooga barıp, eldin doğuşunu alıp, kayradan mamleketimizde oligarxiyalыk, korrupsiyalık biyilikti ulantууну көздөп жатышат. Мына биз ушуга бөгөт коюшубуз керек. Эгерде буга биз бөгөт кое албасак, анда келечегибизге балта чабабыз. Анда biz Kırgız mamleketinin ertenkine balta çababız. Özümüzdün jeke baldarыбыздын, неберелерибиздин, урпактарыбызга балта çababız тугандар. Мына ушундай нерселерди сактоо үчүн дагы бир жолу айтайын. Уурулардын орду түрмөдө, бийлик элге болуш керек.